kan pastorin accident to ka dar la bula abai thingzat lai na bua chuan hei ni pasala bin oma to nan dam doi na ko san hoten kan buai pui me ka ei torote ang lawa helicopterin to na to na hian ei kot lai hian ko san hoten kan fiat vele kan plan kho mani hei so la ma te po so ko san ho kan tam khop mai alom ei tu na hian helicopter ina phur chhodo na tirko aramalle una paviela te ni pali velin an escort chhodo na ti chuan tu na hian leng puya petrol thun meka helicopter po tu na hian chuak chhoturin wa sayama ro chu he ngai tu om lu tuk ni ina lang lova na plel asala atawa he vel hi tau nang reng viawa piak thilavin oma tina khubru te poso ke korot tret veka chung te bang chuan tu na hian biak thelwin om meka por chhoturin ruak mana siam meka ni le khai to sakte chu anan phur chhodo ne hian luang pola kanoma luang pol helipata ai ta tang hian ai zolam kan ron pan chho pui do na ni pastor sangte hi darsom pakhat borvel khan bongwa buak an then ma hian kong chakatanga thingro ron kathain apai nunglam aron benga tichuan chumi apai thei chu ama hi ain so per chuak ta a chumi chu a vai lam hi a so a vai lama tem liam tuar ve a chuan Mamit hospital a anan boy so ma amui kakte anan thuya chuan CT scan titurin aizola an ri fara chuan hei tuna hian aizola ron pan chho turin helicopter hian an ron buat sai me kan ni chu chantin update ani